Ya, ngode berikan gendang kehamatan. Man panitia bagai pesi mantuk kuta, lah kita dingin ras aparat pemerintahan kerina. Maka gundari diserahkan megendangnya dan manaron. Maka ilepun kami kam aron berus biring. Mari kutu kam kerina simpal du. Man kam perkolong-kolong kami sedi beru. Anita berus biring. Naruh kam ku tengah. Babandu laguna. Mantek terakhir. Mantek terakhir nih entah hendak keri dalam na jumpa sa atinungan na. Adalah pikir jumpa sa atinungan na. Dah isa aja aku misal kari jumpa. Ayo man kami serjautan kami. Teger bangun. Palu gendangnya ya.